Tugotikana nayo twenda ase chigosoro chechi skuru abwase skuru ya Nyanchwa Boys etimu ya Boyenko yanyarete kogosoria Kebosani amone etimu ya Lions Hampton FC etimu kurwense meri ya Nyanchwa asegeti kia Nyanchwa Boys na asegosoria yo ni etimu ya Nyanchwa Boys abamwira ve skuru banyarete goikora etimu yo ya Lions Hampton chigoli 3 asegore amabwase bono morokyo monene bwe timu yo mekaire buna Kefa Mugire anyarete otebanda ke chigosoria echo nigo charenge chiabene chiabana bali bairu chi scholarship chigosori konyara kuona kiara andake ebirengo yabo bye chigosori na kibire asago kereto bogosori bwabo. Tomara no wachilia tu. Kuja kwa line Messi space yako. Hivyo sawa achilia. Sasa kwao ameleta. Sasa peleka. Ana ameenda target Messi tuende. Samareta nkoro ku Mugire Kefa, chene coach ya Nyanchwa Boys basketball soccer team. Leo ntobate friendly match ne team ya Nyanchwa FC ya college ga village ga. Twanyubire chigoli satase yemo. Tangutumye mupira yo gukora kugeje abana bagocha bagiye sukuru. Level kibare twira abana scholarship bari class 8. We are testing them today. Bakiro mupira umia they are adjusting very fast. Maybe in the next 1 month mtacha koranga iba ikiri. But so far very happy with the progress. Nsemo ya eyu ya Lions Hampton FC nigo batebetanda ke baragwese gosoria yu mbali kureri machi basate banonye baitetu na abarokigwa be skuru banyareti kogoso esenge batete gosoria yu neyo ko barigani bosibe chigosori baragosori mya Kisii County League elegi barobereti gosori tangani pi kurenda buna bagosanga na itu. Generally game ya Njale Ngembe it was a friendly and friendly to watch any purpose. Usually we don't look at the win but we look at the attitude ya wakonyora wachezaji babwate discipline nkeliora nyara wachezaji babwate unabana to Kisii County League bintu mbere to kuligera bibere bitatu bya FIFA namanganange bunayo ne timu ya chaka juziga lakini rende toroche mbiye gokora te negenderete buya bagenderere igana bagwa ko mupira buya challenges baito mbalenge babe ni timu wate experience nke kwa coach no mwalimu wate experience so a challenge ninge yalinge generally entonda tebenkelinga una moto support nine abandi bali skali bago toligere karato wako mupira wongo buno mwa tema komoto motivate in any way.